Hidiso si Karbi English School non puanta cingthurun ipin lang. Mount Ford English Academy School Principal Arun Terang methang lokithan vek aus topia phan ka cholang rem je phan ka bor I. Lunse pila ben Parjana Bangpi Diplina Deka Jatinga Bird Festival along ka chetong dun ben rara phan aning ka parong dekan. Come one, come all to the Winter Football Tournament 2021 in the memory of late Khorsing Ingti, village Nopak Killing, and late Samsing Ingti, village Kangnek Tokpi at Tekelangjun Sports Association Playground organized by Team Tekelangjun. Registration starts from 2nd of October to 12th of October 2021. Abirta kelang bang pubang pidona phan satamini lisami juli bebe hin pen kardom bajiriglo kardom. Karbi Anglong rong supiarlu toklang hin kapaprang dun penangan dolo. Bunta rong surong bor arlu along KAC kachari Jasmet Primary Education asai kamabang RDKP kabedar jok non puanta Karbi Anglong arlu toklang hin kapaprang dun avelang. Lang iktha bangso school hem kodaksi longri arlo kaching thorang thek dolo. KAC Primary Education na hin jong si RDP pon pe pulote ko puson pensi toklang hin kaching thorun thekbo. KAC kachari CM Tuliram Ronghang mai thaya long kading jiber a quality education ko dak lo ka theklong. KAC CM kachirai methang asai ka mama jong si thang kaching thura sai deng ponun e pulote kapre asai ka maphan ko pilo ki purun po. Aho socheng dhengta constituency ke parlo Jasmet Inglong arlo athoi hidiso hawaralong kedo hidiso sikari be English LP school ahem kidam tangsoi hini rathi aningkansi pangni ponglo. Bonta than bangatum methang chedamang besi rongalo thek muchora resort ma phan tangka ke bibensi hadak kachali osomara tum phan lo bathansi ahok pada than banga bangke methang ahemalong ingni lun pensi bainonga bangke chodeng bomlo lasi bangso pu thak ni litum apherangke bikrom teron hin penle klarda kalam the arju konona Adap Karbi Anglong live kelang ratum don pini nil tum Karbi Anglong live pen ladak socheng thenta constituency ke parlo pon Jasmet Inglong arlo hakopen ke do Karbi ara ratum long sidolo ladak isi manghume me mate jinjin so me alamu si nil tum Karbi Anglong live kelang ratum man patili poning tung lamang lo ili tum education abang system bang ke mesen nang ji lapen lo charlie hin ili tum khise me paprang pon nang ji puka lamang ning je bom council pe samen ning je bom education minister pen chenglong education iem tum san ning je bom sitame ahok pen lamang ili tum akhe tum ilong ri long kwan si ili tum school ka develop ma kwan si school ahem sitame lo charlie hin kwan si ka development lahai ke ili tum penang an rong rup aju ke ili tum theklong dak song si thekpon long school ke lockdown ahut aprang men sitame la puson si biro phagro song si pinchong de song si thekpon long school development atangkana ke le penchenglok school regular master tum penchenglok penang an lam ki ili tum thekpon long la si ladak hidiso long sitame la bangso hidiso English LP school la ke 2004 ani kan si la bangso establish pon lo sitame ladak master atum irregular mate kevang ve la pen lokethana hin ke pangkre vi ajoini si daka sumar tum manke moirui butiki mo so si dang plang lablo sumar Hidiso rong ara tumpen ke than pona tengke hidiso sikari be English LP school a principal Dhoniram Hansea bangbe pinama kachubi pon assistant teacher of handa bainong pipon pedara joksi labangso hidiso sikari be English LP school asahem aphiong prit dang asongsi thekpon longrong Adap klem dun bom pen master tum stami kibang visi ongmuna da assistant teacher TV po angke dormaha ki pi pangpri bia joini claim kledat titilo fas ki mesen he fas ki claim mangke master bang ta paisa ki pi mesen pen da ke thana dum ta mesen lo samalda thek soi lo angke apian ke lapu hala teacher bahani do kok lo hainat banang pa pinang inat bang pipe inat bang pipe inat bang pi amasing ke than bang vedat lo ki nona bang ke lockdown check long ki lockdown check masing ki non bang ke na ho school ta ave school ave ko masing ke hala than the dat lo master ta chi bang ve school hamsta me ajak ta ave non desk ta ave bench ta ave ajak ta nang li school man ke
Karbi Anglong Autonomous Council hin pen than bang hoi ke pek veka bang school hem chedam desi kaprek ingdeng ner kep sirkep kacharlia tu phan suri hini ke thom ki pen lokapa than toya than bang phan kopia potsi KAC Primary Education Asaikam kelana bang pu tangsai ha hidat Lapuson ingsai ha he pulote Karbi Anglong arlo quality education chimanun jima nasi mai thaya long alam pen kaning je chat quality education kalia sai ke claim pen kapaklang quality education abangsi Karbi Anglong bangki kenangji den rong pen bikrom teron Karbi Anglong live Disubai Langmili Forest Adonria Dunkedo Mount Fort English Academy School Principal Arun Terang inut arta ningkan krehini lochothan vek au supia phansi kacholang remja phan kabor ia joini Bokalia Police Station along an kilida Lo ke Charlie Pen Morni si methang along rilong paraphan ison bak ke mesena sai mate nongnam ke wan thekjia phan ke than ke pare dunang jia por hulsi inura principal bangke kali lia sai anarsi chomatha pon ronglo lakena hok takali ili tomalong riar lo along amat Bokalia Police Station angkang patra disa Forest adon ria dungkedo Mount Fort English Academy School Principal Arun Terang alangli methang lo ke chothan vek au sopia phansi meklang no sai ka choklem jia phan kabor ipadupon Apia potum lamhoi ki piating pen principal terang sang ho phan Bokalia Police atum pondetsi karju pater tok padupondo ane keceng penala mangke nakro pang ke bidun lo militum ke kitu bo dinamat ya si hadapan ke school ka choto ben ta helupi pasi rong so alama kaju alama ngela pahalo keceng penta e gop la ke nobodo syakuli yala inke school pela ta piji la pente e buta ronji phata ronji yala alam lang ke to sona coffee sutina lu iji yala asela polok la tangte bahata bidun hor ko biduna itunke kitu bo ko sulong theke po tingke thengki yor chot pensi school ko dun po pada bangke doda komucha po si hada le biduna yala angke bidun ko angke la song bo mangke thang ko talong le angke tapoma subde pio pen mangke also bangke hoda dak panang kitan bom kitan bom yala tame asi thang ke delo nilitu lasolam nang itu aprang beda chini mah je lason chini mane hos bai chini ne mane lason sana life alam mangke julong le hem ke bang honang li thanang che than the mah je lason sar bang lason basic sar ni ko dak record to Principal Arun Terang alang lika chomatha tengke arong dampen amen ka chathap anam pajum ponji osomara tuma phan project pen scholarship suri kep ke batang ka pi ponji la pen kapre ka war sai se tami pipon pu he hoyalam lo ka chale osomar apia po tuma phan baidam si alang li school along pennan osomara phan pangrum pon Bonta apia lam nang ke klang bangke ajulote bangso principal kangri kangrang pen hostel along ki do osomara tuma phan ke ther ke hapen chenglok kacholang remji aphan kabo ia saisi claim rong tikilo sonsi inut ingdeng phoke charli dunbom arta ningkan krehinia o sopia phanta kacholang remji aphan abatai batai karlen padupondo la sojok o sopia bang apia potuma phan kachathan dam derajok kiram tang preni phai isiani Bokalia Police Station along apia potum ahok berakang sai kilong japhan lamhoi pidam derlo La sojoini police atom principal terang sang ho phan nepdam cheksi Bokalia Police Station along lamhoi pabon pen karju pater to sai paduponno Oda dur bang ke niliphan hala Nagaland pen ke bang miss ta patung bang truck do niliphan ino miss bang niliphan nang than lo mem popilo ko sar do bisi disturb kore ko halla kore rati man halla kore kisi pulo pipolo ko bahut disturb kore rati nisa khai pene disturb kore ko masi ante nak tung chiri dun chona payalo masini lita sorlo pon handuk masini lita kaita ajulote apor ong te langam puriti amasi ijo por ban li okta reng no lo 10:30 lo la so amasi la so 10:30 hor bangke nili hama sor puro na ogle reng no stami ang chotha pulo cholo la bang so porta ing tholo mis to phani tholo na pipo sigen thol mala ho ka do mi jang ki pipo sigen thol ma ko mani li oreng no masini ta kang dam lo angela so bang hem in hapoi amasi ing tholam lo mi senang chinkir tha mane mi than pe ni ang dut na kule he amasi ekjon ma bolo ase ko ama tomar lo mani li ta dim dun chok la ni ro ba na lon te phek long de na do ni
ama sini di pulsar mo din rang di dai long ta than lo hala so ta student din phanang than lo las nili le kar juga list min li phanang than ke so sar ga prang ta student ni phan thang no de hada kan mas na to Dilai ko so school long lo. dilai amen school bang ni tenge da ta hala pi di pina tu school Adap da lason si je plan ne. pen ke ser di honing school pa a principal ani to phan phone nang kori lo nang li la bang so sar kan chiri du no la thema mo nang tum akisunga na pi kana to phanang pat ku ji ni kana phone nang kori lo la ser honing school principal la Dakta orang lu sukle misal penang nang toji lo. Kanang posa kalik na maralo student tum posa kalik na anu tin fan skill ko. Kacholang remjia phan kabor ia principal terang sang ho hemke di phorong sopi St Mary School adung henlo. Volong komaji ben belson terang Karbi Anglong live. Asam along nongnam kachethang klong lapen lamka narjana long kacheparjana bangphi diplina deka dima hasawa long kibipon jatinga festival along jumesen alun kilun porhut chepek un set armu kachetongdon kedamtang chiti ni phaithom kebarni dima hasaw district along kapadopon jatinga bird festival kapaman porhut Assam angkang pialong anong kachethang klong alun sepi anparta lamka narjan kacheparjana bangphi diblina deka chetong dunsi jatinga habar parong tekang bangso hu dunse pe hin bename thang kilonalun suidiana bihu alun lapen ame thang kacheparjan sersa longpen ratan lambia lapen kapre hindi alun jirpen rarphan parjitikang bangso hu diblina deka pen kaning je pona tengke nilidi mahasawa hawara long bangke kebang chenglo seta lada kalong ri kelang mi pen jok puthot kebang tujia phanta matha pontulo pusi ninje pon জাতিংগা হওক হাফলং ডিমা হাছাও আচলতে প্ৰতিজন মানুহে আহিব লাগে মোৰ প্ৰথমবাৰ আহিছো মই আকৌ প্ল্যান কৰি আছো সেকেন্ড টাইম অহাৰ কাৰণে বিৰাট ধুনীয়া ঠাই মানুহখিনি খুব ভাল পৰিবেশ ধুনীয়া প্ৰদূষণ মুক্ত এখন আপুনি পৰিবেশ পাব আৰু যিমান মানে আমি আমাৰ যিমান মানুহ ফ্ৰেন্ডছ আছে ফ্যামিলি আছে বাহিৰত থাকে তেওঁলোককো এই মেছেজটো দিব লাগে অসমৰ মানুহে আসলে বহুত অহাই নাই তেওঁলোকে সকলো আহিব লাগে তেওঁলোকে bangso hut nongnam kache thangklong alun sepo lunsi pipen danglok youtuber pen buffalo boys aben atum ahin ben setami jatinga bird festival kapaman ponalong paklang ponrenti Assam along lapuan kelang miadim do sita kedamtang porahut dima hasaw jatinga haflong pa bangki arjulong chodlang setame non bang pen lapuan adim kimi ni thekponlong nupusi diblina dekapen ninji ponthu প্ৰথম কথা হ'ল যে নৰ্থ কাছাৰ অটোনমাস কাউন্সিল তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজ কৰা জাতিংগা ফেষ্টিভেল প্ৰথম কথা এনেকুৱা যে তেওঁলোকে যে মোক আমন্ত্ৰণ কৰিছে মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা তেওঁলোকৰ লোকেল মানুহখিনিয়ে যে মোৰ গান শুনিছে সেইটো মোৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ কথা মই আৰু খুব সন্মান সহকাৰে তেওঁলোকে গোটেই খুব ডিসিপ্লিন ভাবে খুব অৰ্গেনাইজড আছিলে গোটেই কাৰবাৰটো মই বহুত দিনৰ মূৰত মানে আমি খুব ভাল এটা অনুষ্ঠান কালি কৰিলো তাতে আকৌ 5 মাহৰ আসলতে পিছত অনুষ্ঠান কৰিছো খুব ভাল লাগি আছে মনটো Bangso Jatinga Bird Festival Nini Aparman Kapaman Ponalong Jatinga Festival Committee Blue Hills Society atum Kachepatir Pi Ponalong North Kachar Hills Autonomous Council hen pensetami cherap chetodun Haflong Mansuraj Burman Karbi Anglong live Kedamtang preni bhai ECR ni Mahamaya constituency ka parlo jongthung habaralong Urban Mission Scheme pen Customer Service Hiring Center asai kedengpon Mahamaya constituency ke parlo pon jasame jongthung habaralong EM Lun Singh teron hin pen chepatir piponsi Urban Mission Scheme hin pen lak plikebra pho sosia tangka pen Customer Service Hiring Center asai hem kikim kerang pon japhan geotech asai kedengpon Bangso ahut geotech klembangphu anparta Mondol Committee klembang atumpen chingbai chingsai paduponlo Labangso Urban Mission Scheme mahin pen jongthung hawar Customer Service Hiring Center asai hem kikimpon unjia phan EM Lun Singh teron hin pensi adimaklong an humridamsi labangso asai dengponlo lapen prabjin pen kepatang ponjia phan setami EM Lun Singh teron hin pen pin khatpon Denarong pen Bikram teron Karbi Anglong live
Dhansiri hawar atokano adim anta chingthur nang ji pa jok kedam tang chiti ne phaim kara trok arni Dhansiri hawar kedo an Karbi riso ijang atum chingrum ponsi Dhansiri Youth Association po ama hang pathek ponlo laban la so phi chiti ne phai thom kebarni abangke seme kuri setami deng ponlo Kapre ka hawara son Dhansiri hawarta chingthur nang ji lapen raratum kedo kisungalong karjab dun thipje phanpura Dhansiri hawar kedo an Karbi riso ijang atum chingrum si kedam tang chiti ne phaim kara trok arni Dhansiri Youth Association mate DYE po song sengponlo Bangso song ke claim ke dam kapang tang ponji aphan jirjar hanse aphan maipu harsing hanse aphan kongchun bang thengklong rongpi pen Suresh Chetri aphan rapchun bang Rosan hanse pen chesong tiso aphan dihin rimbang lapen Danielson be pen sarti miji atum aphan bidi sararpu pe ponsi ongdung atum aphan prekjamarpu pe ponlo Bangso song along arpu ki do tu mesen pen methang asai arpu kachiklem pa miji aphan pura kedam tang chiti ne phai thom kebarni tara langso receptions IB along bidi sar Danielson be hin pen japon linsi semi kure dengpon rendilo Diphupen chekoi not Dhansiri hawar kaparlo jasamet daldali lapen habjan along non pu anta ko an maka chingthur nang ji la soteng chingthur dun dedalo lasi non eprang ke bangjilang arni Dhansiri hawar farman ka chingthur amu atokano ke pali ejia phan lapen rat ki du kisung do an setami arja pidun thipen ke theanga towar ke paklang ponjia phansi bangso song sengpon lapen anutin methang arpu ka cheklem pot pa miji phan setami semi deng pondu pasi diwa ya mai phu joja hanse pen minje pon association kimi asong am hang pathek nang kok abang era puhan lo ritum Karbi Anglong a capital mare difu adung dodun kok stame nonason dordoli mate habjanason adung het pustame nitum habjanasor mare dordolia sorpu kache thanta isi hello pikason nak asi piporlama plote dak ason kadure dok pikhangya pudam lote towar isi towar me lang lapen school lapen thuke government schemes facilities dak kawia job adung head capital long dosta me hello pikason nak News report long sudaringti Karbi Anglong live Karbi Student Association Hamren Arupi atum pen patir piponsi kiram tang preni phai isi arni jengkha pathu aklamalong kicheng si KSA Cup football tournament pangcheng ponlo West Karbi Anglong KSA Hamren Regional Committee atum pen patir piponsi kicheng si KSA Cup football tournament ka chapate kapaman ponalong alohia man pen socheng lems chairman Dhon Singh Dera Hamren VDC chairman Sar Singh Phangcho Kheroni Cotton Farm Inspector Kangbura Teron lapen KSA Central Committee pen Probin Timung atum chetong don Bangso ke chengsi KSA Cup football tournament along Kheroni KSA Aropi lapen dongkamukam KSA Aropi atumang bongsi pathu ponlo kapathu bom ahut Kheroni KSA aruatum golisi thaponlo bonta dongkamukam KSA Aropi atum pen jakong kache pherang ponsi puthot Kheroni KSA atumaphan golni thaponsi dongkamukam KSA head bronze atum mesen pen chepahai ponlo long larang so pini KSA Cup ke chengsi ke pathu long alira long nagi pidun ans phans tame akiro pilo lapen kenil tum la Karbi lo char lia song pen jasemet la sport culture hin ke pang paching thur poni aphan tum district hisa pen pining lo ke chengsi lo lapen nil tum la bangso sport culture hin ke promote along ni tum akemanga bangala pulo piniar ni tum langam sinang il tum uwe kimia tum sport ahin pen chenglok kaprek jitu health aphan a benefit ke longji pen chenglok kaprek exercise along sitami iltum apor kachipi pe lapuson sinitum thekdam uwe kimia tum kangri kangkrang mate mobile along apor kachipadam lason sinilutum ke thekdam long ki ong asiniltum ake mang bangala pulo ke pathua hen kaching hung along ke ladak pen a benefit piniar ni bangke sport pen ke ong dung along opportunity do lapen ke sport pen si piniar ni bangke e ox ta me po exercise ta me ladak do po lapen bangke sport jasemen niltum ke thekdam long bangala pulo sport ani ke hang itu football cricket pen chelok kapre dongkamukam pen wiki bay Karbi Anglong live Pinyada Abirta ke lapuan si kang tonilo